potencijal maksimalno ne iskorišti. Planinarsko društvo pokušava znači, da promoviše planinu Maklin znači, svoje djelovanje. Mislim da smo na dobrom putu da smo to već uradili. To su tragovi spomenika koji je srušen se rati 2000 neke godine. I ovo su stati samo što je ostalo od njega. I ovdje je bio spomenik srušen, znači posle rata to je neko ne zasmijetio i taj spomenik znači jedno mnoštvo gluposti koje su rađene ovdje u Prozoru. Planina Maklin je vrlo atraktivna planina, vrlo pitoma za planinarenje, za šetnju, za odmor u prirodi. I znači mi smo i prvi povod naravno uradili na Maklin i ova planina je kako sam već spomenuo, njeno ime je nosilo većina sportskih klubova u Prozoru, barem prije rata. To je bio fudbalski klub Maklin, bilo je šarkaški klub Maklin, niz nekih drugih sportskih kolektiva, tako da smo i nama je bila ta sudbina da nam se planinarsko društvo zove Maklin. Iako, kako smo imali informacija, i to je 100% tačno, znači planinarsko društvo kao kolektiv nikad nije postojalo u Prozoru do osnivanja planinarskog društva Maklin. Kad smo gostovali u Jablanci kod kolega planara iz Jablance, u razgovoru sa njima smo saznali da je bila ovdje uvijek sekcija izviđača, ali da planinarsko društvo nije nikad postojalo kao znači, organizacija, kao udruženje građana, što govori da Prozora nisu nikad nešto volili. A i ovo što mi radimo isto, to je planinarstvo, ali mi ga zovemo rekreativno planinarstvo. Dakle, mi više uživamo u prirodu i druženju u prirodi. Dakle, na svaki vrh koji smo se mi popili, da li on bio 2000 metara, 1000 metara nadmorske visine, mi smo iznosili i roštilje i desili priče. To je nešto što je karakteristično za nas Prozorane, da mi volimo taj merak i tu uživanje, naravno, u prirodi s to puno ljepše i puno bolje. Tako da mi smo i posebni po tome da nemamo neku skupocijenu opremu, nemamo ni planinarskog doma, ni nešto da ekstra da možemo da se pohvalimo, ali imamo, znam da smo se penali na nekoga. Kao suza. Moja Lizalo, ja večeras danas dobivam period, ja je tvoj gaz. Popala smo igrali, ja je gaz. A budeš ga basketi? Naravno, prva dva sam prošla gaz. Ne možeš. I najveće kvote, 20. To je babi doći, Šalke i Baluđe Volvo. Pa ovo, treba ići na ovo. Imali smo. Šapite imali smo. Karatiste imali smo. Kako se kaže, one nerkine. Imali smo amatere, imali smo karatiste. Došli smo na ideju da osnovimo planinarsko društvo. Da, smo pili. Koji vas da? Koji vas da isto društvo, isto rastojanje. Bili su ako ja, ti, Đano, Strujer Rahmetli, Alica, Bebanur, Đano i Mirso. Kako ćemo se zvati? Maklin. A grb je urađen na osnovnog fudbalskog kluba. Ja, grb smo preuzeli od fudbalskog kluba Maklin. Bilo nam je donio, izvuko nam isprintao sve i prihvatili smo to. Napravili smo zastavu. Jesmo. Zastavu planinarsko, sportsko. Planinarsko sportsko udruženje Maklin. Prozor. PSU Maklin. A tačan datum ne znam, uglavnom bio je prije 5 godina. To je tu, predivno je. Snijeg je, zima je, mart je, ali sunce i ova planina zaslušuje, znači ovaj Maklin, da se iziđe na njega, da se obilazi ljeto, zima, znači baš smo ga zapustili i dolaskom i ljeti i zimi, znači ne izlazi se na planine, ne izlazi se nigdje. To je bilo predivno, bilo je osvjetljeno, bilo je ekstra spomenik, ovakav kakav sad, znači u ratu je uništen, znači obilježavao se 4. juli, ja mislim Amiru, tako? Izlalo se dan borca, znači tu su bile manifestacije ogromne, šatori, znači ovih platov Maklina gdje su ovi ledine, prepuno je bilo šatora, muzika, raja iz Vakfa, iz Prozora, iz Jablance, dolazila, noćilo je se, znači... Prvi pohod je bio na Maklin, ja, ti,
Bebac, Malša, Kule, Mirso, Lolicu išao prije. Nije. Mirso i Strujera. Ima zapisano to išlo ti je prozor kupale, kozije stijene, kruglača slumena, gore onaj veliki vrh, niz Zelče put. I opet. Jesu, to ti je prvi pohod nam je bio na Makije. Ali smo ga htjeli na pohoda prekinuti. I ugasili planinarsko društvo. Da. Nakon teške borbe. 5 godina. Zato što nismo mogli. Nismo. To je bilo Bilo danas prekretnica u našim A inače svi naši pohodi su bili naporni. sve. Stari moj, premalo smo se družili, al smo se kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije na svome mestu stajati. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide to znam, al šta bude. Za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par i zera vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata. S pola daha, kap se vdaha, sve na svom. Kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom mine dobri duh svojim Sarajevom. Kao refren kog zviždukaš čaršijom. Stari moj, gluvi nas dani napali, i tu gde rima zafali, još samo sveća da se zapali. Zimski dan, severac tuli flautu i sve u fade outu, i nit bih pevao, niti bi čutao. Kao kameo, ko silueta zbroševa, dečak s gitarom skoševa, u pesme je odlutao. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide to znam, al šta bude. Za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par i zera vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata. S pola daha, kap se vdaha, sve na svom. Kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom mine dobri duh
svojim Sarajevom kao refren kog zviždukaš čaršijom. Taj pohod prvi koji nam je bio, znači, planinarskog društva Makljana je ujedno i onaj memorijalni pohod Adnana Brkića Struje, rahmetli, koji je umro i koji smo mi, planinari, znači svi koji su učestvovali u pohodu, donijeli smo odluku da to bude memorijalni pohod rahmetli Adnana Brkića Struje i da se organizuje svake godine na dan kada je on preselio na Hiret, koji nas ujedno iznenadio, znači njegova smrt je zatekla nas sviju. Ne znam kako to pisao, baš nas je, rat je bio stradanja, ali to je baš bilo, meni je bilo gore nego rat. Mlad momak iznenada na utakmici s Jaranima, s kolegom, rekreaciju u osnovnoj školi, znači doživio je svoj život, tu je završio jednostavno srce, da je prekinulo i ne znam više kaj. Mi smo odlučili, znači svake godine da učestvujemo u pohodu i ovo je sada pogoda, treći pohod memorijalni će biti, koji smo jako zadovoljni odzivom omladine i prijatelja Jaranja, kolega Adnana i svake godine nas je sve više i više i ako Boga, nadam se i budućnosti da će nas biti više i više, jer je to Adnan rahmetli zaslužio. To je neki način da se mi odužimo. Ne možemo se mi njemu nikad odužiti što je on za nas uradio i kakav je čovjek bio. Ali eto, mi planinari i njegove kolege odajemo tu počast tim jednim pohodom, simbolično da odamo, znači, počast od kafića, na njegov mezar sjedi, prouči se Fatiha i ide se ovo Makljan gdje sad idemo do spomenika, da obiđemo, da vidimo to. To je jedan od načina da spomenemo Struju rahmetli, da skupimo raje, da ga financiramo kroz taj pohod. Imamo stvarno učestvovao u svim većim događajima u Prozoru, od svih udruženja do koncerata, do organizaciji, medijskom praćenju. Baš je bio tu uvijek kada je trebalo da se nešto pokrene, da se to medijski proprati, tako i na Zboru i mi smo zaključili da trebalo da radimo i evo sada ponedjeljak, mislim da je treći ponovo se penjemo na Makljen. To će biti treći tradicionalni pohod, dogodine ko Bog da ponovo. Sjećaš se na Balkan kad smo išli, kad smo nam ljudi... Samo onaj kad smo se nabran penjali. Bio. Prvi bio, nije, znači normalno da kad smo se popeli na Malvan, vratili se iz jajca rajom, da su rekli, ajmo sad na drugi. Da, no još nema. Hvala vam, ovo je za nas bilo. I Malvan je meni najzajebaniji. Meni jedan povoda, meni najdraži je bilo kad smo išli na Vilića Gunu. Gore kad smo išli na to čuveno Vilića Gunu. Prvi i drugi put. Prvi put, kad isto Struja nije išao, a Nerko Beč pa su išao sa nama postio, tako bilo. I Struja nam dao kameru, snimali smo sve lijepo, bilo, obišli smo sve. Kad smo se vraćali u snimanje, ispala nam je kamera. Otko telefon iza mene. Ode, rekao, kamera, neće nam Struja više nikada. Stigošmo i mi, uši u nju, očili smo, kažem, ja ne umoj slučajno neko da bi rekao Struji da nam je ispala. Prošlo možda 2-3 mjeseca Struja rahmetli to snime, stavio na CD, ide Struja meni na kapu, čaj, kaže, jeste pokvareni, kamera je ispala. Pa rekao, nije Struja, kontam u sebi, ko je rekao? Zadavit će ga. Ma nije, rekao, on Struja ispala, ja nosio se.
Kako kad nije, kad otkotrlica, kamera snima, upaljena bila, još kaže vi ćete nemoj struji govoriti, da je ispalo. Kako smo spominjali prošli put, Vran smo penjali, članovi Vranskog društva su penjali u čizmama rudarkama, dakle imamo srce, imamo volju, volimo prirodu. Većina naših članova su također i članovi lovačkog društva, ribolovačkog društva, isto tako. Tako da ta budućnost kluba, iako smo sad malo i stagniramo i malo smo usporili u tome svemu, znači se ne sumnjam da će društvo postojati. Jer i bez toga mislim da je planinarstvo, barem onako kako ga mi vidimo, atraktivan iz razloga što to druženje, što se poznaješ prirodu, što pobegneš malo iz ove gradske sredine, malo iz ovoga zbijenosti, te prozore, vidite sad u kotlini, onda mi volimo malo da smo na široko. Jako je teško, ja i smo razgovarali, jer generalno omladina je vrlo teško je pokrenuti. Ima fine raje koja hoće da radi, ali kao i sve u ovoj državi, dosta toga je zamrlo i nema volje, a mi smo ta neka ekipa starija, već malo nas je zašlo u godine, mi ćemo gurati dokle mi mognemo. Sad, hoće li to omladina preuzimati, neće li to omladina preuzimati, to je do njih. Da li se njima to isplati, da li ima vide smisao staviti rusak na leđa, izgaziti 5-6 sati, popiti se neki veliki vraci, da li oni vide neki smisao u tome, to je drugo. Stari moj, premalo smo se družili, al smo se kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren za tugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, ko ptice smo preletali, bogaze gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš. Nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije na svome mestu stajati. Ovaj duet otpevaću sam, ne ide to znam, al šta bude, za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par iz zera vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata. S pola daha, kap se vdaha, sve na svom, kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom, mine dobri duh svojim Sarajevom. Kao refren kog zviždukaš čaršijom. Stari moj, gluvi nas dani napali, i tu gde rima zafali, još samo sveća da se zapali. Zimski dan, severac tuli flautu i sve u fade outu, i nit bih pevao
niti bi ćutao kao kameo, ko silueta s broševa, dečak s gitarom s Koševa u pesme je odlutao. Ovaj duet otpevat ću sam, ne ide to znam, al šta bude, za sanjare male blesane, noći besane, za zaljubljene lude. Harmonija par iz era vibrata, nasleđena stvar od starijeg brata. S pola daha, kap sevdaha, sve na svom, kroz ponoć i muk i pazarnom vrevom mine dobri duh svojim Sarajevom, kao refren kog zviždukaš čaršijom.